לא שאתה מרים פנימית, תלכו יותר גדולה! הרסת את המדינה! לא מתאים עכשיו, זה לא מתאים עכשיו. הרסת אתה על כלום. מדים ואתה אצלי בבסיס, אתה לא תעשה את זה. תלך אחורה. Seorang prajurit Israel diduga depresi dan menyerang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat berkunjung ke pangkalan militer. Ia marah lantaran Netanyahu dianggap tak merasa bertanggung jawab atas kegagalannya memprediksi serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan melakukan kunjungan ke pangkalan militer Israel. Dalam kunjungannya tersebut, tentara Israel justru mencoba menyerang Netanyahu. Penyerangan itu terjadi lantaran sang tentara merasa Netanyahu menghancurkan Israel. Adapun video kemarahan seorang tentara Israel telah beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang tentara Israel yang berusaha menemui Netanyahu. Ia pun meluapkan kemarahannya lantaran merasa bahwa Netanyahu membuat rekan-rekan militernya tewas. Bahkan tentara Israel itu merasa bahwa Netanyahu menyembunyikan fakta yang tidak diketahui oleh pasukannya. Dikutip dari Middle East via Tribunnews.com, tentara Israel marah kepada Netanyahu lantaran berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab atas kegagalan memprediksi serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Sebaliknya, Netanyahu justru menyalahkan tentara Israel yang gagal menangkis serangan Hamas. Seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya mengatakan Netanyahu mengatur alibi. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan tentara Israel. Bahkan Netanyahu secara aktif berupaya membangun argumennya melawan tentara. לא שאתה מרים פנימית, תלכו יותר גדולה! הרסת את המדינה! לא מתאים עכשיו, זה לא מתאים עכשיו. הרסת אתה על כלום. מדים ואתה אצלי בבסיס, בסדר, אתה לא בטח, תעשה את נו. זה. תלך אחורה. אל תיגע בי. אל תתנהג בסדר, ככה אל אצלי תיגע בי, בבסיס. אל תיגע בי. אל תתנהג אל תיגע אצלי בי, ככה זה לא בבסיס. הבסיס שלך, זה הבסיס זה של הבסיס צה"ל. שלי. בסדר, קיבלתי, אחי. Demikian informasi terkini, Syederalun saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.